Евро, фунты, евро, доллары и франки, казино, ломбарды, биржи или банки. Выворачивай карманы наизнанку. Приманки, обезьянки. Ты приехал на новый Ламборгини. Нормально. Вы что, друг друга любите, что ли? Да, пап. Похуй. Ты вообще сама девственница? Ну да. Это не важно. Похуй емес па. Похуйстанда қолданатын ең көп сөз. Вы чё, ебать? Серьезно, друг друга любите, что ли? Да, пап. Бля, пиздец. Шоу безумных казахстанцев. Мы начинаем. Прикинь, жігіттер осылай болса. Болмайды ғой. Мен саған ақындап келе жатырмын. Мен саған серьезно айтамын, жігіттер. Осылай мусорға баламда тастайтын болады. Болмас, брат, олай вообще болмайды деймін. Болмайды ғой. Қазақстан 2050 дамыған 30 елдің қатарына кіреміз. Okay. Yo, better run, little sucker. Get on my way, motherfucker. I'm coming for the #1 spot. Cause I can make this shit blow up like a gunshot. And I don't think you ever heard of me. Шоу безумных казахстанцев. Первый выпуск.